شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanudin na Yesu kalalayaman niyo. Yesu di sidi pamagusay na giyang ko to ay manan yan nasa baet. O di napiti barangan abendingan agamatan o agama Islam. Katawan tanudin mangorip na Allah. Kata pekaranit na giyang kaya bulan na Ramadan. Pangnintan si Allah subhanahu wa ta'ala isa sampay tanong sa giyang kaya bulan babarakan. Amin insyaallah. Giyang kaya pagaritano kakatano ko agama Islam ayamanan yan na may pikirin na pumagusay niyan sa giyang kaya orasimanto na giyang ko tausayan si iko o kapniyata. Pangnintan ko Allah subhanahu wa ta'ala makasagap tanuron sa ilmu ipantag sa giyang kaya usayan si iko kapniyata. Yesu pagaritano kakatano kalalaman si al-alim Nasruddin Alamat falyatafaddal mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangorip na Allah ang mga dato na kung mga bai pamakinag sa geng kaya masa imanto ay pugusayin tano na mipantag sa geng ko to ukit udi na kapupusa o mga tao tindag o mga ulama si ko kapakasuld o ulan-ulan Ramadan sa lagi daging kaya aluyo naging kaya pagaritan ay amang babatad tano si sagyan kaya nga da Pilipinas na matatalo bagi sa mga tao nagu-adam pan igaraap kuan nagkasalak kapatabagi agyan ko to amang babatad o mga Muslim sa Pilipinas kundi Iran di ika kapupusairan nagugyan ko to kambukairan gyan ko to paganay at tindag na ada natitindag sa kaya kapupusan yan aya kambukan yan na siin yan pigilya si sagyan ko to kalendar aya i'timadan yan nagyan ko to hisabat aya maanan na din yan din na pagidayin nagyan ko to ulan kaupuon miyaw magyan ko to atulog pulugaw si ko Sha'ban natigyan miyaw ma si ko kapitaanon na miyaw magyan ko to Ramadan so didin pagundod sa gyang ko to kapagilay ulan isanan atindag diyanan atindag na makasusupakanan san kupanduan o Allah nagupanduan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanudan ta ng mga urip na Allah, kagyan kaya kapamwasa
kapo sa iku Ramadan na padanan sang kusimba si iku Allah nagu ikapat arukun sang agama tanu agama Islam. Na sabab kusimba si iku Allah na ayaki penggulalan tanurun nang gulalan sang kupanduan o Allah nagu panduan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na aya panduan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya alwinian sisagyan ko to hadith. Miya alwi o Rasul sallallahu alaihi wasallam فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فقدروا له 30. Dianan ahadith na miya ali Rasul sallallahu alaihi wasallam ubakan watigyan na pusa taman sa linyo mailay agyan ko to ulan wala tuftiru hatta taraw na ubakan ubuka taman sa linyo mailay suulan fa in ghamma alaykum faqdiru la na amay ka kaya sa panganrakan wagabon agyan ko to ulan na takdiran niyo agyan ko to bilangan o Sha'ban uliin na bilangan o Ramadan. Muttafaqun alayhi may ittifaqsan so Bukhari Abu Muslim. Isami panutulo Muslim faqdiru lahu 30. Diyang kaanyo agyang kutuwa bilangan at 30 gawi. Bilangan o Sha'ban at 30 gawi uliin na bilangan o Ramadan at 30 gawi amay kakya dalong ano si Arkanu agyang kutulan adamaylay misabab sa agyang kutuwa gabon. Dito kariribat agyang kutuwa tindag adidin magilay sa ulan kaaya pitindigan yan naguaya siyarigan yan naging kutuwa kalendar na dan yan kaunuti so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadua tindag na si pigilay muunod sabab ya andab kailay agyang kutu ulan o pamaka si isa Saudi na miya nagaging goto miya nagtano miya ilay sa ulan sa Saudi na ayamanan yan na miyunot tanurun. So ba piyaan de bakailay sa ulan na isa atindag na ayamana na pugunot siranon pugunuton sa mga tao nagupupusa sa mga tao kumasa akatukawiran sa miya ilay sa ulan sa ba piyaan de miya ilay ko mga ingod a Muslim. Siya na natindag na adan ang mga daliliran naman busi sa Quran na busi kusun na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikatulawa tindag na ikhtilaf bi'atibar ikhtilaf al-matalib. Aya titindagan na si pagilay uman isa si isagim ko to mga ingadiran sabab ko kapakam bibida-bida iran sa kaps bangikiran o alungan na ada naman bu ang mga daliliran si sa Quran nagusi sa sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyanan atin dagaduam abapi andep kailay so ulan na pugunuton nagu si ibu pugunot si ko ingadian na dasang kaanon langon dinanan na benar nagu langon dinanan ad na dalilian sa Quran nagu si ko sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan ani pambetuniran sa khilaf qadiman wa hadithan. Andang khilaf nagubud bagu khilaf taman din saging kaya masa tanu iman tu miyaka labi ayamanan yan nasa 10 agupat ka qarn again kaya kay posarqatanu unabitanu Muhammad alaihi salatu wassalam na maadin din again kanan khilaf adin pugunot sabab ya andap kailay sa ulan nagu adin na pugunot sa si ibu pugunot ko ayamanan yan na ingadian ko kapakang bibidairan sa sibangan sa alungan. Miya adin na mga ulama lagi-lagian ko to kitindag sagyan ko to abapi andap kailay na titindagan o madhabul Hanafiya nagu madhabul Malikiya nagu madhabul Hanabila. Sabad ko madhabul Hanafiya na sabad kiran na si ititindag sagyan ko to si ibub ke pugunot ko ay manan yan na ingadiran. Madakal na mga daliliran. Ini daliliran na giyang goto akatar o Rasul sallallahu alaihi wasallam
صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Madakala mga dalil ay mana niyan na pusa kanu kumasa akya kapusa o mga tao nagubuka kanu kumasa kabuka o mga tao nagusumbali kanu saging ko to Eid al-Adha kumasa akasumbali o mga tao. Miya panutulanan wa Abu Daud naguso Tirmidhi naguso Ibn Majah. Madakala mga dalil aging ko to dalilira naman po na taman sa aging ko to Quran na adna dalil eon aging ko to pugunot sa bapi anda kailay suulan. O gaid na si ko ken dira sa iron o mga ulama na rumyamig sa mga ulama sa aya mabagar at tindag na si pugunot sa tao si saging ko to ang mga ingdiran. Aya mana yang ko to aki itong yan sa aya titindaganiran na so, ay mana niyan, nakapakam bida-bida. Umangay nga disap kapsibang ikiran o anungan, nagyuto doon, dira nakapakap pumagunuta. Mialo yanan, nagugin ang pon, ipitindagan mialoy o Sheikh Bimbas, saging kota majmu'a fatawa, Bimbas, ay mana niyan, na ay arjah. Saging kanan adua qaul, abapi andap kilay, agugyan ko to ikhtilaful matali kapakang bibida sa sibangan na anungan na ayat 3 arjah qawlu man qal inna likulli baladin ru'yatahu wa alayhim ay yarji'u ila ulamaihim fi dhalik amalan bima rawahu Muslim fi sahihi min hadith Quraib an Ibn Abbas. Ay maana niyan natigo Bimbas sa Ibn Bas rahmatullahi alayhi si saging ko to fatwa majmu'a fatawa Ibn Bas ayat 3 arjah saging kanan adu aqol na uman iingad na siran imagilay saging ko to ayamanan yan na ulan na magenduda nilan si siran magenduda sang ko mga ulama Iran sabab saging ko to hadith ora ayamanan yan na Quraib miya panutul Quraib amat anasu Fadl bint al-Harith na siyugo iyan su Quraib si Muawiyah sa ingad Asham ay mana na si sa Palestine. Qala qadimtu ash-Shama faqadaytu hajatuha fastuhilla Ramadan wa ana bish-Sham fara'aytu al-hilala laylat al-Jum'ah. Peter o Quraib amya kaum akwatigen sa Sham na ayamana na si ko kiyang gadabak ako kaya pasada ko si singanina pa na si sa Sham ay Sham naging kaya Palestine na ruwa ko kaya pantagi amiyay agyan ko to ulan na urian yan na sakna tigin na kapapantagan ako sa Sham na amiyay ka na so ulan si ko alungan Jum'ah na urian yan na tigin na miyaling ako si sa Madinatul Munawwara si kukapusan sa gem ko to ulan-ulan na si kumasa kaya pakuma ko si sa Madinatul Munawwara na inisyan ako Abdullah bin Abbas mipantag si gem ko to kaya kulan na Peter yan mata ra'aytumul hilal andi kaya si gem ko to ulan na Peter wa kana tigo Quraib ra'ayna laylatal Jum'ah mi suulan ko kagagawi ko anungan Jum'ah na tigo Muawiyah anta ra'aytahu saka atigin na mailain ka natigo Quraib na'am waraahu an-nas wasama Muawiyah mailay o mga tao suulan nagumipo sa siran nagumipo sa Muawiyah tigo ayamanan yan na Abdullah bin Abbas lakinna ra'aynahu laylat as-sabt ugaid nas kami na mailay miso ulang ko kagagawi ko Sabto فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. Nadid tigan mapipindagin ko to ali midi ka pusa taman sa makumpleto ami so 30 gawi ko Ramadan uli na may lemis ulan. Tigo Quraib awala tagtafi bi ru'yati Muawiyah ba't tigin na di pa katalak pagin ko to akela
Muawiyah si saging kutua ulan? Qala la. Tigo mo Abdullah bin Abbas al-itiga na pakatalakap. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina natigan inisugur kami o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim fi sahih. Miya panutulanan o Muslim si saging kutu ayamanan yan na sahih. Miya panutulu Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ash-shahr 29 mata natigan asulanulan na 20 Agusyaw fala tasumu hatta taraw naubakan natigan na pusa taman sa dinyo may lesulan wala tuftiru hatta taraw naubakan buka taman sa dinyo may lesulan fa in ghamma alaykum faqdiru la amay kakiasa pangandrakan sa gabon aging kuto ulan na diyang kaaniw agi takdiraniw aging kuto bilangan o ulanulan na uli na ayamanan yan na tarutupan niyo 30 gawi aging kutuwa ulan-ulan Sha'ban uli na ulan-ulan Ramadan. Giyanan ikabagar at tindag o ayamanan yan na pigilay si saging kutuwa mga ingdiran. Ginampan itindag o ayamanan yan na Shafi'i na gusto Imam An-Nawawi na gumiali penanan. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا. Amayat tiga ka makandidatar aging kutuwa kapsbang isa anungan saging kutuwa ingat na paliugat kiran aging kutuwa kapakapusiran amay man makambibida-bida siran sa kapsbang isa anungan na kanaubas siran maka pumagunuta atigo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nagu ayamaan yan na inayunanan Sheikh محمد بن صالح بن عثيمين سيساقين قطوة كتاب الشرح المختصر على بلوغ المرام الطهارة والصلاة والصوم ناقينا piyaka bagriran at tindag aging kanan pigilay sa mga tao si pugunot sa mga tao si isagyang koto ayamanan yan na mga ingadiran ayamanan yan na pagpagintawan niran mialyonan Allah Ta'ala si isagyang koto Quran Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Sadin sa tao makamasa si sagyang kutua ulan-ulan Ramadan. Mapapadadam sagyang kutua ingad na ayamanan yan na paliwat aging kutua kapakapusiran. Ginan tindag amabagar aging kanan amyang aluy tano ayamanan yan na mabagar tindag aging kutua sibu pigilay sagyang kutua ingadiran na naginan mabagar at tindag amyang aluy tano aging kanan nakitindagon ayamanan yan na mga ulama. Ayamara ta atindag nagyan ko to atitindag sami pusa sa mga tao nas kanya nada pusa namiya supakyan nagyan ko to akater o Rasul sallallahu alaihi wasallam o diin na ayamanan yan na miyukagyan ko to mga tao nasa kanyan na ay bumisasangi sa kanyan bu uli na dusiran nada sa kanyan na pusa uli nada ayamanan yan na dabuka nagyuto itaw amya supakyan na sukater o Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyo tumapi at tindag obaw to tindagaw titwa mu'min ande lagi do atindag kamareg kaya supakan yan sagyan ko to akater o Rasul sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na pusa kano kumas akya puso mga tao nagu ayamanan yan na buka kano kumasa akia buka o mga tao na upuong kadimuka na ayamanan yan na miya supak ka aging kutu akatero o Rasul sallallahu alaihi wasallam uli ka pusa asakabu na ayamanan yan na mi pusa sa mga tao nas kay mibibida na ayamanan yan na miya supak ka sukatero o Rasul sallallahu alaihi wasallam penggulaulaan tanu aging kaya kapusa ko Ramadan na simba si Allah na pagunutan tanu sukatero o Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab pro mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala apong makinag si saging kaya masa imanto nagyanan usaya na mipantag si saging kaya kapakatalinguma aging kaya ulan-ulan Ramadan namiya nagtanwaging kuto mga tindag usabaad ko mga tao namiya aluy tanwaging kuto mabagar tindag arjah at tindag kukipong gudaran tano saging kaya Ramadan agyanan so ayamanan yan nakapagilay sa ulan si ko mga ingadit tano aginan isirigan tano kaginan imabagar at tindag amya aluy o mga ulama. Sheikh, diyan ko tayo ipantag sa giyan ko to piagusingan ipantag sa giyan ko to kapnyeta. Miyali mo na giyan ko ta girakuan na at na ayamanan na dahil giyan ko ta misumbing sa buka sa bulad kiran
ay mana na desembing sa buka der nga mga tao kay sa usag yang uta puasa niyan ada na kumplito niya na yudina sa lakaw unutan niyan kausto na miya si maknana na kaya masanakan si ko miya ka pera ni ragun miya katlo ragun diup keribet na mi kutba kami din sa yang uta kaya pas ada yang uta Ramadan na ad kusabat kuma pagaria na desirang kami yunot ditami adu sira telo sira ngataw na desirang kutba na si ko gawin yan na diup keribet na miteraw sira na saura so to na bedo to ay mana na bulan Ramadan at na miya so to Sheikh kami ba kami sa reagan. Ay mana niyan na madaklanan at kasimatan ron. Kailangan na sa katan mga tao, mga mu'min, kakalimantan mga tao, mga mu'min na mapaparate si Kwawa na ipunggulalan tano susimba si Kwawa ang gulalan ko panduan o Allah na gupanduan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapia ikapanamartan saging ko to simba na amay ka di miukit si saging ko to atari ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ditirimaan wawa. Bapia iayamanan yan nakapag-ikhlas ka. Saging ko to simba na amay ka di miukit ko tari ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ditiriman. Na lagi dito mambu bapia minit ukit ko tari ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na amay ka di ka makapag-ikhlas na ditirimaan wawa yung ko to ayamanan yan na simbang ka. So kailangan andulo naging kana na do syarat ikhlas nagu misongkad ko tari ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-laging kana na mialoy ka. Yan kaya kapusa na padanan sa aging ko to simba si ko wa ini siguro katan Allah Taala. Nagu kaya gerkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam anto na ipunggulaulaan tanu nagu anto na ukit. Kipunggulalan tanu si saging kana na puasa. Na ame gagyo ti rupa anu manusia. Mi pusa sa mga tao na ugyan ko to akadenden ko darpa na langon den mi pusa na sakabu ido na pusa saka agul padaga sabab sa ada na titindagan ka arong kada na matay mawayag na ayamanan yan na pikiran ka na inang ka ginawang ka kamya so pagka so katero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi dito mambu amay ka miu ka agin ko to mga tao sa agin ko to ingad ka gin ko to darpa ka miu ka siran ka amya ile agin ko to ulan naskana da kabuka bila-bilang ng kanu dua kataw talo kataw na ada kanu buka sabab saging ko to si kanu din mi purko saging ko to tindagyo makapupoon si ko baya ginawa na inang kaaniwa ginawa niyo kaayakyaw no taniyo na subay ginawa niyo na daniyo ko no ti sukatero Rasul sallallahu alaihi wasallam ay katero Rasul sallallahu alaihi wasallam صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه نقوم يقنطل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي hadithanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ni pandu yan sa irakatan. Pusa kanu atiga na si ikomas aka pusong mga tao. Diyan ko to mga tao ko imadaga na mi pusa siran na paliugat sira ka aka pusang ka amay ka talo kanu ay mananian na bila-bilangan kanu. Na gubuka kanu ko mas aka buka gawi aka buka mga tao. Na gu ay mananian na sumbali kanu sa kurban. Si kumasa aka kurban o ay mananian na mga tao sunnanan miya panutulanan o Tirmidhi Abu ay mananan Ibn Majah na gumiya panutulu Aisha radhiyallahu ta'ala an pitiro yan pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tigin na kabuka na sugawi iya kabuka o mga tao upuon miyo ka so mga tao na paliugat siya kamambu akabukang ka o baka ay mananian na tirang bisa amay ka isa kano duwa kano talo kano na baka nubada na mi tirang bisa na ay mananian na miya supak ka ageng kaya katero o Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ni pandu na siya ka na go ay mananian na dira katano patot ubat tano
ay manan yan nasupaka sukatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam amay ka sa katanong na mga tawtanong mga mu'min. Ay amyali o Allah Ta'ala ati Allah wa ati Rasul unutiniw so Allah nagunutiniw so sugo yan as Muhammad alaihi salatu wassalam nagumyali o Allah Ta'ala sa Quran ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Sadin sa tawasupakan yan so Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyan unutan so Rasul sallallahu alaihi wasallam ko orian o kaya payagun o turuan. Anto naging kana na turuan naging ang so turuan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miya payagan katano naging kana na punggulawlaan tano mi pantag si ko kapusa agito ini pandu ra katano o Rasul sallallahu alaihi wasallam na amay kasupakan tanong. Ayaw unutan tanong naging kutualalan o kana ubang niya marateya wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ayaw unutan yan naging kutua lalan uda pamarateya na ayat lalan uda pamarateya na siyo pakiran sukatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam enunutan nila na subay aginawairan nuwallihi ma tawalla nabutawala na bisiran sisaging kutu lalan ayno kita niran wanuslihi jahannam wa sa'at masira na aya imbalas kiran wawa naguisiksat kiran wawa na ayamanan yan napakatarus na misiran sisaging kutu apoy unalakat jahannam api temanan amarata adarpa. Sabab pro mga urip na Allah Ta'ala na miyari na yag-share katano agyan kanan apatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ubat tano unuti subay aginawa tano afara'ita man ittakhada ilahahu hawa bang kadamay na agyan ko ta mga tao ay pugunutaniran ay biyaliran akatuhanan na subay aginawiran upo na makapantag sukabaya o Rasul sallallahu alaihi wasallam pandoon na Rasul sallallahu alaihi wasallam na orian yan na ay inunutan ka minipantagyan na subay aginawang ka prinsipyo ka na kana uba prinsipyo o Quran kana uba prinsipyo o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayang kainunutan adang kaunuti so prinsipyo o Quran prinsipol o Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyakuang kaakatuhanan na subay aginawang ka na miyapukas ka sa nakutari ka o Rasul sallallahu alaihi wasallam pamanglintan ng mga urip na Allah Ta'ala si Allah ay manan yan na aya din ami paging tawtano na ay manan yan na susun na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagu aya kau kitan tano ko di tano di pagagama na supanduan Allah nagu susun na Rasul sallallahu alaihi wasallam kaan matani maaging ko to simbatan si Allah Ta'ala ay manuto na maray kagyan ko to pero sing Sheikh na ay manan yan na ibarat agyan ko to gira sika sagyan ko taderpa na matagan ng bilang-bilangan kaya mapya namunot ka sa giyang utamandag to kaya iti karahihin pa ma ay manane nakisi sa kanong sa giyang utaderpa na mapyap na kingulan na sa giyang koto simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay margaman na giyang koto dengan unut ya giyang koto ay manane na kadaklang mga tao anabot man riba tagiyang koto pugitan nila ka ng mga dalilian na kasawgon ba sa Saudi na para turunta kasawgon sa Shay na idagyan ko tarat mo din nanto nonon asab sa dinyo kay sa sagyan ko tatin ipantay si ko simba si ko Allah punitan ko subhanahu wa ta'ala niya ko tanong sa saguna inshallah sa gawin na tumagusin tanong sa sabat kung mga bandingan ipantay si ko bulan na Ramadan sa betul sa diyan ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.